Usuku oluhle kakhulu namhlanje sizizwa sithobekile kakhulu ngoba njengenkosi yesizwe sasenhlangwini bengize la ukuzoqedelela amalobolo ami engangiwaqalile kwaSibeka. Yimina engabasukela ngathi cha sengibona intombi khona. Siyazi ukuthi amakhosi alobole emakhosini kodwa uma khona intombi oyithandile uyilobola. Njengoba kwaSibeka siyakhumbula ukuthi akukhona ebukhosini kodwa sikwazile ukuthi silobole khona thina sisuke ebukhosini. So njengamanje besizokwembesa base bethi bona cha ngeke nembese singakamkhulisa umntwana. Siyafisa ukuthi umntwana wethu simemule kuqala and then ke bese nina njengamadlamini yasembesa. Lokho ke asikwenzi sodwa ezumndeni wakadlamini kodwa isizwe siba ingxenye ngoba siyasihola isizwe mina ngiyinkosi yenu iNdlunkulu. So isizwe singenelile njengoba ubona gcwele inkumbi engaka zabantu la ingenxa ukuthi isizwe sonke sithe cha nathi asali ngemuva. Siyafisa ukuthi sibe ingxenye inkosi yethu mayilobola. Intanga yami yangishaya ngama-2K into engiyithanda ngawe ukuthi azazi ufunani thaya wami nomoya ayawuthuthwa abangani manginawe khitha inhliziyo cela ngalikhiphe idliso shebo zamfina nempilo ngithinta khupheke libido kudloshu cross board ngeswati yolobola mase sushaya yogoza impela hayi umthakathu uyozona madlamini njengoba sijathu sizele emnyama nenkomo zayo uhlobo nje uhle bendawo wa sabuza somhlobo uthando okwami nje ukujabula kukhulu kakhulu angikwazi ngisho ukusho ukuthi kangakanani angazi uba ngathini but usuku lami oluhle namhlanje lukhulu. Ngiyayibonga inhlangwini inkosi yesizwe ngokuthi ikhethe mina izokhetha kulomuzi wake eMabheseni. Kungijabulise kakhulu naloko kodwa nje ngibonge amasiba alikhulu ewonke, ngibonge inhlangwini iyonke, ngibonge umzi waSogweni uGode Street, ngiyawubonga umuzi wasemuzi wabantu municipality, isizwe sala enhlangwini le engikuyo inhlangwini, ifamily yami, ifamily yonke, ama friends, omakhelwane, angazi ngingabala ngithini na but nje ngidlulisa ukubonga izimbali zesizwe. Ngingeke ngize ngizikhohle zona izinsizwa zesizwe, ngeke ngize ngizikhohle nazo. Ngiyabonga kakhulu abazali bami, amakhosi bekuphumelele ngisho amakhosi la ekhaya bekhona uNdlunkulu nabo nje ngithi ngiyaba recognize. Ngiyabonga. Get away.